Miyamgi Yaifatharangi Damakta Center Amadi State Lengak Nasemliba Scheme Sing, Mikhal Naksilaklaba Matam Kaktada, Miyam the Yohanaba, MLA Sing na Honarakpa Ikai Ningai Nihaina, RPI Atawalegi, National Secretary MAHESHWAR Thongnauzamna, Nungai Tabafungdarakli, Wafamasi RPI Atawalegi National President Oriba, Social Justice and Empowerment Gi, Union Minister of State Ramdas Atawalegi Miting Makada, Maheshwar Namapungweba Thongdang Loduna, Takil the Labor Regional Composite Center Amadi, Pradhan Mantri, Divyasa Kendra, Imphal Gapuna Kusamnaduna Kaisamthong AC Manung Chana Leba, IMC Ward Marida, Numit Humni Chupna Chathagadaba, Assessment Camp Hongdopagi Thoram the Fondo Kibani. Assessment Camp Asada Rashtriya Vayoshri Yojna Amadi ADIP Scheme Gi Makhada, Masagi Chahi Humfu Helaba Hal Sing Amadi, differently able Oiraba Sing da Mathau Taba Physical 8 Mathau Taba Sing Yentoki, Kaisampat Kaisam Lekai Community Hall the Pangtokiba Kamaduda, Maheshona, Center Amadi State Lengak Nasem Scheme Sing Asi Manungda, Miyam na Khangna Riba City, Supnatagi Scheme Ani Ahum Kaktani, Health, Education, Young Entrepreneur Amadi, Women Empowerment Yauna, Hiram Kaya the Sem Liba Scheme Sing Asi, Miyam Dagi Komgat Kiba Tex na Semlakpani, Scheme Sing Asi Kanaba Sing Fang Fam Tokpam Yoy Sing da Fanghanba, Haiba Si Miyam Gimihut Sing Gitongdang ni Haiki. Prajada utchaiba praja se phadigom nen khan phadigom lai tongna lege kain khanba mi mayam tholai hujikan se adon sigumdagi akoi prajana section bi mathau tai sigi scheme lai ba mayam se di praja gi phambam thokpani. This is the right of the people, the right of the citizens of our state, of as being our Indian citizen am oibanina sidi akoi gi right amane sidi akoi gi scheme phambam thokpase sigi mayam se akoi gi kai haitare lai ba representative authority oriba authorized oiba people's representative to nadi vote naksala kanda na loy ningsang badong tawi asigumba se koina kitang tawhan janing de duna